Igama lami ngonobelungu kaBhengu and siyajabula ukuthi sibe kanye nawe sifikile ngaphakathi emhlaba oyalingana sizovimbela nathi umuthi lokuthiwa uyambili. Ngijabule kakhulu futhi kubuya ngami ngaba nehambi nokuhamba nilokho nje nishutha mkhulu siyahamba yini lemkhulu kuba lo hlele eceleni ubona nazi izinto mkhulu igubhu la yini lemkhulu isigubhu noma ithungu noma yini lemkhulu isigubhu lesi sinomuthi ongahlali ekhaya umuthi lona ongahlali ekhaya njengoba ufihlile wena ubona kanjani ngoba lento ifihlile ngiyayibona mase manje njengoba ngiphuma la mase ngiyithatha kuyokwenzakalani ngiyibone angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba nami ngisaba nje ukubeka ngale ekhaya ukuthi ekhaya nginezingane ngihlala nabantu asikhulume ngokuthwala mkhulu nezigubhu ngifuna manje kuzuwe mina la eKZN ngifuna ukuba nemali kodwa mkhulu angifuni uthi umuntu uhlala mhlawumbe athi yazini angifuni mhlawumbe ukuchitha igazi kodwa ngifuna lokhu serious angikhulumela osisi nje ngizokhuluma besifazane la ngibona ukuthi ngikhuluma besilisa mhlawumbe lo sisi lo uthi mina mkhulu kuphosibile ukuthi mina ufuna ukuthwala ngamadoda mkhulu utshole nje ukuthi nje angazi khonto kanjalo ikhona ukuthi nje jola ngakuthola ngamadoda ngazi kanjani angwabulali kodwa nje shangidlo hey nazoke ngoba denhleka nje uthi mkhulu ikhona into kanjalo ikhona into enjalo njengoba kukhona isithwalo samantombazana hayibo nesithwalo samadoda sikhona hayi ngeke ngicela samantombazana hayi usiyasicela sikhulume ngaso isithwalo samantombazane sinjani sibalulekile sihle sikhilimile siyathandeka okay ngoba kufune wazi ukuthi awubi naso istraight sakho okay awubi naso istraight sakho kuphela wena ukulala nje nabo nokulala futhi bazizela bona badonswa yilento esuka isegazini labo hayibo mkhulu yile ikhona phela lento ukuthi ma usesikuthwalisa bese kube yiyona le ezodonsa umnotho iwusondeze egazini lakho manje lento ijulile ngeke sikhuluma kodwa mase siku on one endlini kufanele ngutshele ngithi nayi ke lento igwinye lento uyibona ngiyibona ngigwinye ngiyibona ukuthi ngosuku makumele ulale nabantu abawu5 kufanele ulale nabantu abawu5 mengabatholi futhi awukwazi ngoba vele yona iyayenza lento and imali iyayenza kakhulu hayibo kodwa kufune wazi ukuthi wena angeke usathandana nomuntu nje uthi ngine straight sami so what if ngiyambona lo omunye kulaba ngithi hayi ayilona ke shem Nkosi yami lo ngiyamthanda kodwa ngiqhubeke phela mkhulu kodwa mhlambe lento ngeke ikwazi ukuthi ngithi lo amkhulu wabasibo kwasibi cha ngisenisha abanye osibiya make an example usibiya lo understand kodwa futhi ngisafuna ukuqhubeka nabanye ayifuni ukunderstand lokho ngeke understand lento ngoba yakhiwe inendlela esebenza ngayo uma igqoka uformal njalo emsebenzini kufanele kube uformal njalo emsebenzini hayi indaba casual hayi ukuthi ushintshe ngelinye ilanga uma ku-overall kube overall ngakho ke kufuna ukuthi wena wazi nje ukuthi impilo yakho isebunandini one way kodwa uzoba nemali simalini nesithwala umkhulu sengike ohlawumbe umuntu othi yazi ngiyafisa azi ukuthi ehlawumbe around ithwalo la ekhaya siqala kuba mhlawumbe asingathiki lesi sike sithi mhlawumbe ke singarange mhlawumbe from u1 to 2 rand make an example yeah ngizongathekisa ngoba sikwimidi yeah kodwa ithwalo zala ekhaya zibi ngaphansi ka 75,000 manje mkhuluma engingenalo 7,000 ngithi mina nolalela nginawo 10 mangithatha lento masiqali kobona mina ukuthi nangu umhlaba yalingana ngizobonga kumkhulu ngizosho ukuthi leyo lalela lento yenza wanda angeke size sikwenze lokho ngoba izibhoko lezi azi understand kungcono into esuke njengokuthi bakulethile omakhelwane uyagula ngiyakwazi ukukubikela emadlozini noma kubanikazi besigodlo ngokusiza lokho kokuthwala
uyishaya iphelele uyibeke phansi ngunike iy'poko zakho uphume uyobhekana nazo for the rest of your life. Hayi bo, iy'pokwe kanti futhi. Khona lokho-ke ngeke ngikubize kuya ngokuthi phela uthatheni. Uma ufuna inyoka uthatha inyoka, uma ufuna imkhovu ufuna imkhovu, uma ufuna omantindane uthatha omantindane, uma ufuna ikhova uthwale ngey'khova, iy'khova. Ukuthwala kuhlukene. Kuhlukene. Ukuthwala kuhlukene namandla okuthwala akufani. Okay. Ake sibuyele kule kuze singayihlakaze kakhulu. Usefikile-ke usisike la khaya usumtshele ukuthi usiyayigwinya-ke lento usiyamtshela ukuthi hawu uzokwenza 1 and 2 and 3 and 4. Ayithathe-ke into ehambe. Ayingeke mhlampe-ke iphinde uhluphe mhlampe usifuna iy'ngane umndenini igazi cha. Cha, akwenzeki lokho. Ngani ngoba usuke uthwale nje ngabafana noma ngabantu besilisa. Iyona ndlela ukudla ngayo. The more nje wena ulala nabo khona kuyajabula. Okay. And then mese ngisale mhlampe ngisengenza nomndeni wami ngaleyo mali mese ngihamba vele ngihamba nakho. Sinale mbandela naso simele lokuthiwa mhlampe usala utshelile abantu basekhaya uthatshwe naso o uyasilahla ize ini. Lokho awukwazi ukulahla ngoba kusegazini. Oh yeah. Lokho awukwazi ukulahla. Uyongcotshwa ngosiko nje lwakho olwakini kodwa lento yobikhona phakathi kwegazini uhamba naso esakho lesithwala. So lesithwala kodwa mase ngifika endlini khona into sengifile lawa ngayigwinya lento khona into engigoduka nayo ngikubambile khona mhlawumbe into ezozothi kodwa ke noma elungu ngo-12 noma ngo-11 iba sendlini ugoqoza ngazi siyafika igophu mhlawumbe ezothiwa ngo-11 mina ngiyazula-ke ngithi mhlawumbe ngisathi ngiyaphesheya kuthiwa hey buya manje South Africa isigubhu sakho ngiyakwazi ukuthi ikhona into engibamba ethangible lesithwalo leso sisigubhu noma siyinto engaphakathi sikufaka egazini lakho. Kuba nje automatic kuba segazini lakho. So which takes me to our next question ethi ukuthwala then kuhlukene khona lokho kuzoba physical ngihambe into ekanje esigubhu ukhona lokho kuzoba into engaphakathi njengoba usho so akuzona zonke ongizozibona akhona konke ohamba nento ephathekayo. Yazi ukuthi mina ungafika ukuthi uzothwala ngabafana bese mina nguthatha ngufaka esigodlweni esikhulu bese nguphosela umbila nje u2 noma u3 noma chocolate nje abo4 bese ngisuke ngithi hamba ngakuthinti ngisho ukuthini ngizothwala ngizofuna imicebo ngakuthinti ngisho ukuthini uyothi uma ufika endlini uzobabona abantu abahlukene bobe bakukakile embhedeni bafuna